Amakuru agezweho tujye guhera mu ntara y'Iburasirazuba kuri ino nkuru ibabaje y'akababaro cyane rwose igira iti mu karere ka Bugesera harashakishwa uwishe uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu ijoro rya tariki ya 4 Mata 2025 mu kagari ka Kanzenze mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera hiciwe umubyeyi warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 atewe ibyuma n'ibindi bikoresho gakondo. Iperereza rikaba rikomeje ngo abo bagizi ba nabi bafatwe. Amakuru Kigali Today yamenye nuko uwishwe yitwa Chantal Muhongerwa wavutse ku itariki mu 1978 yari umubyeyi w'abana bane, akaba yishwe mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu tariki ya 5 Mata 2025 atewe ibyuma ubwo yari atashye. Umurambo we wabonetse mu gitondo hagati y'umudugudu wa Cyeru ndetse na Kabaha yo mu kagari ka Kanzenze mu murenge wa Ntarama. Bamwe mu baturage bo muri uwo murenge baganiriye na Kigali Today bayitangarije ko nyakwigendera yishwe urw'agashinyaguro kuko ashobora kuba yishwe hakoreshejwe intwaro gakondo zirimo ibyuma. Umwe muri bo yagize ati ashobora kuba yishwe hakoreshejwe ibyuma cyangwa izindi ntwaro gakondo kuko aho bamukururaga bajya kumushyira aho twamusanze hari amaraso. Urupfu rwa Muhongerwa rwashimangiwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bwabihamirije Kigali Today ariko bwirinda kugira byinshi burutangazaho, cyane ko hari abaturage barusanisha n'uko yarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Mu kiganiro cyihariye kuri telefone umuyobozi w'akarere ka Bugesera Richard Mutabazi yagize ati hari umuntu waraye wishwe, ntabwo ari ibihuha ariko amakuru y'ibanze twabonye nuko nta sano bafitanye, ariko uwo mudamu yarokotse jenoside koko. Ukekwa wafashwe bigaragara ko ari ubujura bw'amafaranga yari yagujije banki yashakaga kumwiba. Ibyo nibyo by'ibanze ariko iperereza rirakomeje. Amakuru Kigali Today ikesha bamwe mu baturage batuye mu bice nyakwigendera yiciwemo ndetse no mu murenge wa Ntarama muri rusange avuga ko ubusanzwe nta bikorwa by'urugomo n'ubwicanyi bikunze kuhagaragara. Reka tugire tuti uyu mukecuru Imana imwakire mu bayo. Reka tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi kuri ino nkuru ifite umutwe ugira uti Burundi hari ubwoba bw'uko amatora atazaba. Impuzamashyaka Burundi bwa bose iri mu myiteguro y'amatora arimo ay'abagize inteko ishinga amategeko iteganyijwe mu mezi 2 ari imbere, iravuga ko itazaba kubera ibura ry'igitoro riri muri kiriya gihugu. Byatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'iriya mpuzamashyaka Kefa Niyibizi mu itangazo rigenewe abanyamakuru aheruka gusohora. Uburundi bumaze imyaka irenga 2 bwugarijwe n'ikibazo cy'ibikomoka kuri peteroli ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza ko iki kibazo kiri mu bikomeje kubera igihugu cye ingorabahizi. Ndayishimiye ashinja sosiyete ya Sopebu yahawe isoko ryo gucuruza igitoro mu Burundi kuba ari igira uruhare mu ibura ryacyo kuko ikigurisha mu buryo bw'amagendu. Iki gihugu kandi kimaze imyaka myinshi cyugarijwe cyane na ruswa, ikaba imwe mu mpamvu gishyira mu bikennye kurusha ibindi ku isi. Ndayishimira ubwo aheruka gutangaza ko yatanze ruswa ya miliyoni enye y'abarundi muri iriya sosiyete ya Sobebu kugira ngo abone litiro ibihumbi 10 za lisansi yakabaye yarahawe za sitasiyo zibicuruza. Niyibizi nawe yashimangiye ko bimwe mu bintu nyamukuru byateye ubukene mu gihugu cy'u Burundi ruswa no kunyereza umutungo wa leta. Yavuze ko ruswa, kunyereza umutungo wa leta no kunanirwa gukorana n'abasanzwe bafasha igihugu byamaze kumugaza abari ku butegetsi uyu munsi. Uyatanze urugero rw'uko umutungo w'u Burundi nk'amabuye y'agaciro yibwa, ababikora bakagura bashinzwe ubutabera ku buryo n'abafashwe akenshi birangira badahanwe. Impuzamashyaka y'u Burundi bwa bose yaboneyeho guhamagarira abarundi bose gushyiraho inteko ishinga amategeko yigenga igizwe ahanini n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, izatuma habaho ibiganiro by'ukuri n'abasanzwe ku butegetsi n'abifuza ko ibintu bihinduka kugira ngo ubutunzi bw'igihugu busubire kugira itoto.
yunzemo ko ibi bizatuma hategurwa neza amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri 2027. Komisiyo yigenga y'amatora mu Burundi icyakora yagaragaje ko idatekereza ko ikibazo cy'igitoro cyatuma amatora ataba kuko kiri gushakirwa umuti n'inzego z'igihugu bireba. Reka dusoreze amakuru yacu kuri ino nkuru y'ubutabera, aho umusore wasambanyije umukobwa utwite inda itariye yakiriye inkuru nziza. Urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza rwagize umwere umusore uri mu kigero cy'imyaka 20 wari warakatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa Huye igihano cy'igifungo cy'imyaka 20. Icyemezo kigira umwere ugiye kera Bernard cyafashwe n'urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza ku rwego rw'ubujurire. Bernard yari yarahamijwe icyaha n'urukiko rwisumbuye rwa Huye ahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 20. Urukiko rukuru rwamugize umwere rwavuze ko Bernard yagaragaje ibimenyetso bivuguruza iby'ubushinjacyaha ruhita runategeka ko ahita afungurwa icyemezo kikimara gusomwa. Mu rubanza ku rwego rw'ubujurire, Bernard yaburanye ahakana icyaha asaba kugirwa umwere. Metere Rudahigwa Jacques wunganiye Bernard yabwiye urukiko ko umukiriya we yemera ko yasambanyije uriya mukobwa bumvikanye kandi anatwite kuko yari mukuru ndetse banakoresha agakingirizo. Metere Rudahigwa yavuze ko umukiriya we wari mu kigero cy'imyaka 20 yasambanye n'umukobwa wari gusatira kugira imyaka 19 nk'uko icyemezo cy'amavuko cyatanzwe n'umwanditsi w'irangamimerere bahererekanye kubyemeza. Metere Rudahigwa yemeza ko urukiko rwisumbuye rwa Huye rwahamije icyaha umukiriya we rugendeye ko yemeye ko yaryamanye n'uriya mukobwa kandi we yaremeye igikorwa bakoze atemeye icyaha kuko anaburana mu rukiko rwisumbuye rwa Huye baramusetse kuko atari yunganiwe mbere. Metere Rudahigwa ati yaburanye abwira urukiko nk'uri kubwira pasitoro cyangwa se uri mu ntebe ya penetensiya uri kwicuza ibyaha nawe abwira urukiko nk'ubwira padiri. Metere Rudahigwa yakomeje agira ati iyo nda siyo umukiriya wanjye kuko uwo mwana yari avutse bapima DNA babona igisubizo ariko ntibagitangaza babirekeraho kuko babonaga icyo gisubizo cyabashirishamo. Metere Rudahigwa kandi yakomeje avuga ko umukiriya we yasnyezwe na nyina w'umukobwa ndetse anabamutangabuhamya. Metere Rudahigwa kandi yasabye ko umukiriya we yagirwa umwere kuko urukiko rwisumbuye rwa Huye mu guhamya icyaha Bernard rwashingiye ku kimenyetso cy'akagari kivuga ko uriya mukobwa yari afite imyaka 16 kandi bo bazanye icyemezo cy'amavuko ko uriya mukobwa yari afite imyaka yenda kuzura 19. Ubushinjacyaha buvuga ko uriya musore yasambanyije umwana w'umukobwa kandi na se w'umwana yabonye uriya musore amusambanyiriza umukobwa mu ishyamba. Ubushinjacyaha bwemeraga icyangombwa cy'amavuko cy'umukobwa kuko cyatanzwe n'inzego zibifitiye ububasha kandi babonye ko umwana asambanywa yari afite imyaka 17 n'amezi 6 kandi ko bamupimye basanga anatwite, bityo kuvuga ko yasambanyijwe atwite atari byo. Uhagarariye ubushinjacyaha ati Bernard yarezwe ko yasambanyije uriya mwana, byo ntibikuraho icyaha cy'uko yagikoreye umwana utarageza imyaka y'ubukure. Ubushinjacyaha bwavuze ko uregwa yagabanyirizwa igihano agahabwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 10 kuko na mbere yemeraga icyaha, bityo nabyo byaba impamvu nyoroshyacyaha. Uhagarariye ubushinjacyaha yakomeje agira ati ikiregwa si ugutera inda ahubwo hararegwa gusambanya umwana kandi n'uwo turega yemera ko basambanye koko. Urukiko rwerereye usanga ubujurire bwa ugiye kera Bernard bufite ishingiro agirwa umwere. Metere Jacques Rudahigwa yabwiye Umuseke ko ubushinjacyaha bushatse bwajurira ariko agakeka ko nta nyungu baba babifitemo. Bernard ugiye kera yari amaze imyaka irenga 3 afunzwe bikekwa ko icyaha yaregwaga cyari cyabereye mu murenge wa Muraba mu karere ka Huye. Nanga dusoje amakuru twabateguriye mukande subscribe hano ku makuru agezweho ubundi cyo tubana mu biganiro byacu bigezweho. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, bye bye.